Reka ngo ikaze udukurikiye muri wowe TV aho uherereye hose, Imana y'amahoro ikurinde. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru idasanzwe, inkuru igoye, inkuru ikomeye, inkuru ibabaje. Impanuka idasanzwe yabereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka. Abahazi bari kutubwira yuko ari nko muri metero 800 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe, aho ikamyo yari ivuye Rusizi Simerwa itwaye sima yijyana mu bice bya Kigali, yacitse feri igeze ahantu hitwa muri Nzega. Umushoferi yagerageje kurwana nayo, ajyana nayo kugera ageze ni santere bise batubwiye ko yitwa mu Gatyazo, ariko umushoferi nako atagize rwose, arwanye nayo bakageze hepfo, aho yagerageje kurwana nayo ngo yegeke ku muhanda ku mugina, ariko birangira imodoka yibaranguye. Bakunze muri wowe, uyu mushoferi babonye iyi modoka ihita, batubwiye yuko iyi modoka rwose ngo yari yabuze feri cyane, bigaragara ko yabuze feri, ariko kandi banemeza ko umushoferi yari umuhanga rwose, kuko yarwanye nayo kugera ayigejeje ahantu hatari abantu. Nta muntu yahitanye, cyakora shoferi umwe wari uyitwaye yakaba yajyanwe mu bitaro bya Kigeme, kugeza ubu ngubu akaba ari haherereye. Biravugwa yuko ashobora kuba yavunitse ukuboko ndetse yagize n'ibindi bibazo by'ibikomere bitandukanye, ariko kugeza ubu aracyari muzima. Ababonye iyi mpanuka iba batubwiye yuko iyi mpanuka yari iteye ubwoba, bumvaga ari nk'ibintu by'amabuye bigenda byihondanya bikubita byabaye byinshi, ariko kugeza ubu ngubu bari gushima Imana yuko nta muntu yahitanye. Iyo urebye isantere yanyuzemo nta muntu n'umwe yagonze, nishimwe rikomeye. Bakunze muri wowe cyangwa murabibona, yari itwaye sima nyinshi, kandi dushimira n'urwego rw'igihugu rwa polisi y'u Rwanda. Yahabaye yakoze akazi gakomeye ku buryo yabungabunze umutekano w'ibi bicuruzwa byari bijyanwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Tukaba rero turi bukomeze kubagezaho inkuru irambuye kugeza ubu ngubu uko byifashe, ariko bakunze muri wowe mukomeze mugende mugira impagarike mu bugingo, mugende neza mu mayira murimo. Imana ibarinde, abari mu nzira Imana igendane namwe, abari mu bikorwa bitandukanye Imana ibarinde, kandi Uwiteka abagirire neza. Iyi mpanuka murabona ko itari yoroshye rwose, nibyo gushimira Imana kuva nta muntu yahitanye, cyane cyane muri ino santere twabonye hano haruguru. Byari bigoye cyane, ahantu harateye ubwoba. Bakunze muri wowe, ibiganiro byacu nakagaruka. Wowe utarakora subscribe yikoreho, ukore share, like na comment, utubwire uko iyi nkuru ubibonye, kandi twibutsa abakoresha umuhanda gukoresha umuhanda neza mu buryo butuma buri wese awutekaniramo. Imana y'amahoro ibane namwe, turabakunda cyane. See you naho ubutaha.